Dari Bukit Marwah ke Bukit Sofa, desanya 2. Jadi kita selesai nanti air di sana, menuju Bukit Marwah. Ya. Sekarang menghadap Ka'bah semuanya harus tegak, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawah. Atau kita dipilih. Subhanallah, alhamdulillah. Kameramen jalan. Nah, itu orangnya research dah. Tahu udah kembali. Biar itu lah jadi masalah. Itu kena. Apa menggeser. Ngiri. Ngiri. Merapat. Semuanya merapat. Video dan kedua. Nananya nanan tabana nadina. Nananya butin. Signal ke bawah. Nananya nanan tabananya nanan dek kadakina. Emang datang kota kau nanya jam. Emang datang kan selek kau dia. Nah, nomor foto. Rek. Ayo. Ke depan. Ayo. Jalan ke depan. Sekarang kita mau sa'i. Insyaallah. Mudah-mudahan lancar ya. Mudah-mudahan. Itu rombongan terbang. Dua. Rombongan Salijo. Kita mau ke Jabal Sofa. Di sana.
Marwah ke bagi sofa, dihitungi 2. Jadi kita selesai nanti air di kanan, menuju Masjid Marwah. Ya. Sekarang menghadap Ka'bah semuanya harus tegak, kita baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bima Ba'da Allahu wa rasuluh Inna safa wal marwata min sa'airillah Faman hajjal baita awi i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna allaha syakirun alim la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahu mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazamal wa'da. Angkat tangan semua, Allahu akbar. Walillahil hamd. Ayo perjalanan pertama, ayo. La quwwata illa billah. Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azzul akram rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tazawwaj amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azzul Gerbang. Kita lagi naik, baru putaran pertama.
bisa. Illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allahu akbar.